zipline tour. Na ikiwa ungependa kutembelea kampuni na ungependa kufanya team building, mikutano ya boardroom, conference hall na kuhitaji mahali pa kulala, huduma hizo zipo katika hoteli ya Camel Park. Ikiwa una sherehe ya harusi, graduation party, baby showers na mikutano ya nje, tupo na vyakula na mandhari ya kuvutia. Ikiwa ungependa kuletewa chakula katika mikutano yako, basi tunayo huduma ya outside catering ya mobile kitchen. Tutembelee ukiwa mjini Kisii katika barabara ya Kisii kuelekea Kilgoris, au utupigie simu katika namba zifuatazo. Camel Park Hotel, the bride of Kisii. Maya kichi basenguru kugira mareta mange sana. Ekeboko, orwenyi, amagomba. Tunda chinyinga karangeri omwana omwabo. Ono chintunda chinyinge. Make use. Obuojo mutakeire. Skuru chegwiru abana mbatakeire bitabu. Mondongu bware chiri buga 10. Kila rituko mondongu bware 10,000. Na mwiso bwe week 1200 ko pocket wese ko wali my friend ayenga yugo tikara okobwa na kwomogoko waye igwa ko genda sesi mi yao yako genda say baby business number 888090 igoriyoka wako ndabagadayi okubeka emya yemo yokai unokubeka chintunda chinyenge chance yao yobugwi igere iguru chintunda chinyinga karangeri omwana omwabo ono chintunda chinyinge make use egosoriye yokwebwere nenko nigo yanchire ni kiombe ya PCLB ni namba ya 002660. Egosoriye ni yabantu bali myaka 13 guca iguru. Ndizi TV yetengia wansu womo Gusii 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 kigekogera tungo ekona yabeire na mbeyemo kigekogera tungo ekona yabeire na mbeyemo semerobelie metindi wansu womo Gusii semerobelie metindi wansu womo Gusii tamangana maya wansu womo Gusii tamangana maya wansu womo Gusii merobeli yobosemya wansu womo Gusii merobeli yobosemya wansu womo Gusii chingera chakogokya wansu womo Gusii chingera chakogokya wansu womo Gusii siyetengiba wansu womo Gusii. Esukuru yokwegelia Burundi bw'Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukora yubya asibirengo ao byo Burundi bw'Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Uburundi bw'Kimatatu cha 14 seater D2 PSV Uburundi bw'Kibus CE heavy trucks F PWD cy'abantu bali no barema bwigomba bwate short courses cha BCD na B executive ubuye bw'ukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kicere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya umwaka mugima aborokia babo nigo banjire n'ikiumbe kiriye gikurira y'Oboseera Burundi bw'Kigali gia NTSA buyo nkwigirule aseze mu yemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyurugongo Gusii asebali imeyumuchukisi asenyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigochire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 muwakere simi umu manager Rocky Driving School.
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Ndizi TV obwansu bw'omugusi nigo bono yakinikira ndekerene nagokorera chibicha chinkiya nabwo chinkeno nukukigima nabwo tonyora asoro gonko bw'ogusi neji county chitoetanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bome umurobiri uko bwatia nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'imyaka iyo nigo balinse ya marokerio ya Bible ngimana mono mwanju muliro Ndizi TV andonse asobere thenane marobe ngia tokonyana na sembeo asumurubiri Oboseera Bw'Enka yokogogira kiri tukuri ichuma go chakira chinsa ibere chabon maroba mpaka chinsa isato chubutko bwarero igandonse asobere thenane ngo kwariani kiandage 10 tujaka monaye na ntokora monaye ekero nekirenga kyumurubiri uyu nogo chaka kurusa enka gosikurusa jinga jitu chabunege twachirosya ende twaranga kito gosuka gochi bosi umanyo to kwale ne asenjera yabene obene ntokurubono mpaka omweri akadwa chakire kabisa semarogoba yabone no to na bishop ekaraso ire ime yumurubiri kabisa ntume tenkora njengonra muri ensa kyabotambe konde bishop were mokomora lime wiki yere buya erebona maigango bariare kabisa lakini jeni ngonyora mure nakibona togotena engakine yoboseera Bw'Enka twakware ne asemara yaboniga obena intwe bakomwedi ange bisho ulibaga aratokwania aratoteringa kirero lende akoretaro ya yande gosinga yalenge ne wiki yengima kronya saa tuanjire na twaronde asembe bishop karibu biyamona sana Brighton and biyamona sing enjoy ya program yeite ya Oboseera Bw'Enka ase TV yeite Ndizi abwatirense sana sichinseme chetu cha Gusii nichinsemo chinde asibali ya motara amanyanga Ndizi TV re kabwatete ko na paka Machakos ya chiri chinsemo awao ya chiri chinsemo cha Mumbu so tutatuba kwana endese mara kwa yabona si chume ya gatatu tutikalite chume ya maiga tokoro motinyo yo saba no robwata ya lakini tokotabinya sai nomuya tuko na naru na akuru tukolia leo na chitiri tukolia Jumamosi nakuru in fact no enaro achi media kona katabanga chisege njiro nakuru yarenge just silent na twaso ali twanywe chae nakuru town koruna nakuru mpaka Kisii kendonke yo kende kiarengande enjera no yarenge buya na ilikuwa na utulivu mzuri barabara mzuri ndabona sabiri mpaka ga tutanyole tikende yonsi njera na ndite takotabanga nyasa ito tigagendera go take control because abantu banyole cyasara kinyinga sana Brighton gusa matukata to abantu mbaro batara ire ndagera nyomba maite ndagera nere gendo kya muhimu maite igo family ibade ya twaro tutukanwa kibade maite ndagera no yesu na roja abantu barenjara kamata ba akabarosiri ndagera abantu jiru bisana bakaragera bakayigota pakeye ndagera nde bakabuguli so muntu kerago soka egenta kwenda kuligine ndagera tutata kwataba pole sana abantu baito Gusii yaito kenyengima asengencho ya mangana abeira bandi basiriya magimabo kinene tutata kusabanga omorembe bado ntumune kanisa tutata kuna kusabanga omorembe biasara bira ne kama kawaida abantu bakore gasi yabo baragiria bana bali giskuru abantu mubati jironi bakane nende tole kusabanga abantu tigaba manyenga nyasaye naro nyasaye God will take control bona kina giyo kan tutrata tutata ko engineer go jenseme enseme maite ntubona mna ntwa barandi to basaba tangande gundega